Hallo, mein Name ist Olli. Meine Lieblingsmarke ist Nintendo wegen ganz vielen schönen Kindheitserinnerungen. Und Nintendo ist immer ein Stück heile Welt gewesen. Wird es immer bleiben. Hallo, mijn naam is Oliver. Ik kom uit Amsterdam. Mijn favoriete merk is, ik denk wel Adidas. Omdat ik hou van sporten en Adidas maakt niet uit voor wat je iets zoekt. Of het nou voor hardlopen is of voor boksen. Je vindt altijd iets met Adidas. En het ziet er ook gewoon lekker goed uit. こんにちは。私の名前はひろみです。東京から来ました。私の好きなブランドはユニクロです。ユニクロができてからお父さんお母さんおばあちゃんと一緒に洋服を買い物に行くことができるようになりました。なので家族で一緒にお出かけができる素敵なことだと思います。Hello, my name is Andre. I'm a social entrepreneur based in the UK. My favourite brand is Hotel Chocolat. It's an innovative chocolate company that sells chocolate and also has its own cocoa farms based out in St. Lucia, and it's always doing innovative things with chocolate. Hola, bona tarda. El meu nom és Albert Coromina. Vull parlar de la marca Camper, que m'agrada especialment pel seu disseny, la seva capacitat d'innovació en materials i la seva forma local de treballar. Oi, sou Rejane Dalbello, sou do Rio de Janeiro. Minha marca predileta é a Melissa, que eu estou usando agora, na verdade. Eu tenho usado ela desde criança, então é uma lembrança de infância. Então, e até hoje, né? Tenho 34, tô velha, mas ainda continuo usando a Melissa. Adoro ela. Ma marque préférée, c'est Post-it. J'adore cet objet. Je l'utilise dans mon travail, dans ma vie privée. C'est un objet utile, ludique et très simple. Et voilà pourquoi je l'aime. Hej, mit navn er Alexandra. Jeg er fra København i Danmark. Mit yndlingsbrand det er Patagonia, fordi de repræsenterer en aktiv livsstil med omtanke for omverdenen.